كم مخفياتان از عيانكم سر دلي اشكراكم كسب حالي من نزانه چندی بیجم سر و حالان آخش دسته چاف غزالان هر دنالم ماه و سالان کسب حالي من نزانه سلاف بینرین هیجا قلو بيبون از دیاری ودکم هن کودره بن سلاف و حسکرنه مش بوه قلق كيف خوشم قويرو هون ميواني من و روجاوات تيبينه هم بخير هاتن خلقا دو يمين يا برنامه ايوان ايرو جاره كدن اميل گلستانا وجه خو بگرن گولين وي يك بيك بهم بكن و بيتر وكا من جارا چوي گوت دناف دريايا وجه ده غور ببن كرواني مل ايوانيه ربواري مجي حاضرن كان ازوا وبدم ناس كرن السريده ازي سليمانيه هلمت و قربانیان باجار سلیمانی باشور کردستانی زیب خیراتنا ما مستعد دلدار شکو زمانزان و لیکولینر ورگیر خیراتنا وی بکم گو ایرو میوانی منه تب خیراتی ما مستعد دلدار گله کیف خوشم پشت سپاسیا ما مستعد داروین دارید کم ما مستعد زانینگاه روز آوا لیکولینر او زمانزان گله کیف خوشم گوتیجی میوانی من استودیوی سپاس دکم سپاس جبو واتفان و سلاف جبو مامسته دلدار شکو گلک سپاس میوانی ما آماده بوی مجی خوندکاری می هیجا و دلال گو ایروجی ام کیف خوش کرن با آماده بونا خودیسا عایشه تولین و نسرین گلک کیف خوشم گو هون بیدرینا بینرین هیجا جارا چویی تخلقا بهوری ده ما بحثا وجه بگشتی کر ما بحثا باندورا وی کر ما بحثا ارکو پیورا وجه کر بگشتی ما خواست وجه بوبد الناس کرن ام جواره بیجن گو وجه پیوا خوش و خوشکه وجه جواکه وجه نینکا جواکه هزر جواکه ای رو امی بیتر دناوا وی مجارده بردامی وی مجاری به شویه کی توری بیتر نقاش بکن و بینن هولی از جم ما مستعد داروین دست به فکرنا مجاره خو بکم ما مستعد گنهام ورن ام جاره قدن پیناسه کش بو وجه ام بخواز الناس بکن یانجی باندورا وی لجواکی لکسان چیه بنیریناتا وجه ج دستپیکا هزرینا مروف دب او مروف هشمند گم وگرینن نزی 7000 سال و هيا روجا ايرو ريهافالا مروف شخوا في وجه یاکو به دوکی دست پیکریه و گهاشت آسا کوبه نویسکی وجه وک تجی آنی زمان او پیوا خوشکه او پیوا که یکسر ریاوینا دل مروه جبوه دجهده یک کسی بهیزر به آن یک کسی خوینر به یکسر باندور ل هناندن دستپیک ده به آوایی کی بده و تی هناندن داکو به حسانی و دجه ده بری خواب ده ین دردوره جواک یعنی هلبت ین که یکسر به باندور دبن به ویژه جووی ویژوانجی دبینه وک ارکه کل سر ملی خو که کاربه دو ریاوی پیوا بدوره و رامانا خو هزرا خو بگهینه جواکی ادی او جواکا هان دریا وی جیره دبکو او جواک به پیش که وجی و جار جاران یعنی رولک نینیجی دلیزه که به پاش که وجی او جی لگوری ناواروکا و جای هان دمینه د باوریا من ده ویژه گلک گوهرین مزن د جیان ده افراندنه چج دسپیکا مروفاهی ده هيا آسا كود دمين نودا جهاشت آسا كو وك شورشي لدار خصن منا شورشا فرنسي بله
بله گلک باشه ماموستا دلدار بنیرینا تا شورش انگو ویژه چقاسیش بو جواکی گرینگ گو کاربه وکا ماموستا داروین آنی زمان شورش که دار بخیانجی روی جواکی بگوهره خواستم بدو خویا کردن که زمان بنگه یعنی وکریا سنریا ترینه و ترین بخوجی یعنی شمندیفر بخوجی ویژه لوکوموتیفه سری دکشه و این مایی پیوه گریدایی وکو پخشان پیگوتی تن شلبست و بان استرانین گلیری اوانا همیجی فارگونین وی ترینه اگر هاتو زمان خورد به او شمندیفر جی دب خود پی هره یعنی در ریا خو بگره وی هره اگر هاتو چونکه او شمندیفر هانی هر کده هره زمان دوگو هره هر کو بریکو پیک هره زودتر زمان دوگو هره لورا هر کو زمان گوهرینا هر زمانه که جی شورشکه کزانی یعنی قوناخه که شورشه قوناخه که شورشه تیر دویره ده امکارن پیوا شورشه و ویشه بوی رنگی هانی ببتو بکیره بدن استقرم بسلا برسلاوه بدن گلک سپاس نخوا امورن ما بحثا شورش رونسانس کر ما مصدره ما بحثا گرینگیا وجهش بو جواکی جی کر وجه کردی ام هر بحثا وجه گشتی دکن هم در باسی مجاره خو راست ببن وجه کردی چاوا دست پیکر چلو دست پیکر کنگی دست پیکر یعنی دست پیکا وجه هر دست پیکا جیانا مروی وگیره داییه بله وقتا کو دست مرو دست به جیانا خود که پدوین خو یه آسایی پدوین خو سرشتی گاوا کو دبینه ایدی پدوین تکیلیا دست پیدا که تکیلی مرو دست پیدا که گاوا کو تکیلی تیره دست پیکرن و جواک کل سر کیان اردیگاریه با دلگو هلو مرجن وی اردیگاریه هانه جواک تی آوا کرن جواک چی خود تی آوا کرن جواک ویژه خود تی آوا کرن پیشی ویژه گلیری تی آوا کرن هر کو زمان به پیش که و مدرنیته چید بیانه و کرونا سانسوانا پکته ایدی رنگ ویژه ایشته تی گوهرتن رنگ هلبسته تی گوهرتن اوانا همی وکو مگاوالی تری جدا خویا کرن اوانا قوناخن شورش مروایی نه هر قوناخ که شورشی جی هلبت پیشکتنا مروایی لگل خودینه ام دکارن یعنی ویژه گلیری دست پیکیده ویژه گلیری دست پیکیده ام دکارن بزی رنگی هانه دست پیکا ویژه و تاریخ هاوینا پیشتشونه یعنی به درستون مروایی و امکان گیری بدن هد سرطان دست پیدا کرد ویژه بله سپاس ماموستا دلدار ماموستا داروین جبو همان پرسه امورن ریزه چونه که دیروکی سردمیش بوی ویژه کردی ام ترخان بکن تی چت کار بوی بیجه یعنی جبو ویژه کردی امکارن بیجن هری کم بدگر دست پیکا بجهبونا مروف لمزوبوتامیا جورين که کرد لور بجهبونه يعني نزي 10-12 سالن ایدی جورده بچاوا کرد بجهبونه ایدی ویژه لور بدست گریه ویژه وینا شخوا وک مامستاجی گوت او دست پیک ویژه ک دویکی بو و پیرا بردوام کریه هیا گهاشتیه سردما سومرانجی لمزوبوتامیا جیرین دور ده کرد تاوی که فری نویسینا مخیجی بونه بشک جوی ویژه وان که به نویسینا میخی هات نویساندن لی پرانیا خو با آوایی کی گالری و با آوایی کی دوکی بردوام کریه گلک قناغ نوینی دیروکی ده ویژه کردی هاتی و ونداکرن مخابن یعنی جبر روشا ارد نگاریا کرد تیدنه او
ولاتي نافرا هردو چمان فينا گلك باندورك نينيل لكرداكر ديروك اوان پرهات ونداكرن چه نویسکی به چه دویکی به و پیرا جی ویجی بشک جی هاته ونداکرن ایدی یا کو تنی بردوام کرد ویجا کردی ده او ویجا وینی گالری یا دویکی بو هيا سردما اوستا کو او جیبو وک برهمک کردی جبو وجه کردی کو اوای په هاتیه نویساندن و اوای کی وجهی هاتیه نویساندن جبر وک هندوزانن یعنی همو برهمن اولی کوهنه او بخوا به اوای کی وجهی هاتنه نویساندن و باوری هم ده اگر نه باوای کی وجهی هاتبانا نویساندن نکاریبون بردوام بکن هيا روجا ایروجی او پرتوکانا د پشی سردما اوستای کو سردما تورات بو پشترا یا انجیل بو پشترا یا سردما مسلمانتی بو کو هاتی درباسی ناو کردان بون ایدی دورده گوهرتنک مزن چه بود ناو وجه کردی د لگوری از دزانم جبر کو پرانیا کردان تفلی اول باوریا اسلامی بون ایدی هم یعنی وک باندور لفرسا کر او پرتوکا پیروز قرآن کو الف بیا وینا شخور کرن اساس کرداجی به همان رنگی و پیرا یا دوکی دیسا بردوام کریه ام دبینن ج کسین هری نافدار ایرو روج لسر آستا وجه کردی دناف کردان ده این نافدارترین ملای جزیری که هات ویجی بوی الفبای نویسان ین ده همان سردماوی ده فقه طیرا و پشتر احمد خانی و حتی یعنی ین بری ویناجی که همجه حلی حریری جی دست بکن ویجی به همان الفبای نویسان لی از ویکی دبیجم یعنی تمی وجه کردی آلیه وینی دوکی که گنجینه خوی یا پرمزن برفرهبون خوی به دولمندی خوی دکاری بو پیرا الآلیه یا نویسکی بردوام بکه ماموستا دلدار از ورم همان پرسیانجی پرسه کنیزی کی وی اجبوتا بکم ماموستا داروین بحثا سردما اوستای کرگو وجه کردی اوای کی فرمی بریا زردشتیه و بریا اوستای کاری بو خوبین زمان تمینا کن ان نمونه بربچاو هنه ج اوستای آنجی جباندور اوستای لکسا گمرفت کاری بیجه راستیش وجه کردی لوی دری خودان رولو گرینگی بو بنر انا کا گلک دستene دستشان کرن گلک تشتene بودن و ملتك خودی تاریخك زندیه خودی تاریخك لسر دو پیاد گره او ملتي هانجي ملتي كرده زاني جبر كنا نيفيسكي هات حميد تشتين كرده ده يعني رابوليا كرده حميد الزماني وانده ود ستراني وانده ود كلابوري وانده يعني دو عنده فشارتنا اگر امکار بن وان تشتانا شروع بكن في رازهاني يعني وان في اسلوبي هاني اكوام دبيشن امکار بن جبوكم رابوليا خو باش بزانبن امکار بن شروع بكن دبيت ام زماني خو باش بزانبن يك و اد دوجي وجه خويا دفكي يا جاليري ام باش لسر لكلين زانستي بكن بنر مثلا زند افستا قبا كوچه بو افستا نمالك كرداب كنيه افستا مالك دينيه اينيه سوكا اينيه البرتوكا هاني بساساني هاتيني بيساندن باشي بهلوي هاتيني بيساندن وبهندي هاتيني بيساندن ام نكارن يعني بوكو كرد ابا مالي مي سركيه ام ببيجن çünkü şirike me pırındıyor ya yani em xelkê mintaqakê me ji Hindistanê heta bikêje Mezopotamyaya navîn hemî kes wê demê serdemê de wê serdemê de hemî zeradeştî bûn. Ez zanî ne Kurd tenê zeradeştî bûn. Ev larêkî
یا دو از دخوازم یعنی وجه گالری به چه رنگی ام دکارن شروع بکن هبی تشتما دوجه ما گالری ده بشارتیه ام وگرن سردمان نولوتیک پیدا یونانیه نولوتیک گاوا کو بنچیر انسان دست پیکر دست بجیانا فکر گاوا کو دست اویدی دکه چدکه انسان حیوانا دکوجه یعنی نچیر دکه و دنو بیرنگی هانه خودی دکن پاش ج کاوله و جعیاره و نا فدی دبینن پاش شریعه فدی دبینن بس لفید زخم خوازم تشتکی بکم بزمان کردی ده پیوکه جر بجن شی ناوی پزه ناوی پز کوویایه یعنی بزنه میه آسکه خزالن اوانتشتانانه جو وین سنفهانه ره ده گوتن شی بره خوب دیجی پیوا شی چی درکتی چند پیو درکتیه شی پاشی بوی شیکار یعنی ایک وا حیوانان چیر دکه پاشه بوی پیوا شیف هاتیه پاشه شکفت هاتیه شکفت جهه نوستنا وان حیوانایه اره پاشه شیار هاتیه شیار و هشیار نیکن هشیار او کسی که ندخوده بس شیار او کسی حیوان پرسته حیوان یعنی بچه امروف پروره حیوان پرور جهه ام کارن في رنگی هانی ام بینن وان تشتنام همی ریز بکن حتی دگه تشی یعنی او کسی کو بوی دارکی کو هریا میه بزنه وانا اوی دید کن کار دکن شکر کاری خوب پید کن بنره ایجاد وری دوی چی درکبه وقتا که وان تشتنه همی رونشتن ایجاد نبرا نیرو میده کچو خورتا ده اوی سترام بین گوتن اوی اوینی بده پیدست پیکرن ایجاد اوی چاوا بکن اوی ایجاره پیوی زیرتر لیدر دخه اوی چی بکن ایجاره به شوان پس آنیش چیه چیران دورا کانیه به ریوان چون پیشیه بزن دوتن تلمیه اوی ببیشه ویا اره اول پیوانا هم لیزده کر هم ادبیات دست پیکر یعنی ویجه دست پیکر بیره ده بزی رنگی هانه تاریخ ملت کرد چیا سیاسی با چیا سوسیولوژیک با چیا ویجهی با همی شپیاکی هاتیه حتی روژا ایرو لسر دو پیا هاتیه حتی روژا ایرو جی ای وقت مجی تی خستن و امویا هانه بشیوه کی زانستی لسر لیکودی نبکن امکار به ویا درخن اموی چاوه یه کار بین کو اموی بشن کو ام کرد رابوری ده خودی بیجه یکا گل اکی دولمند کن امی کار به ویا هانه ببیجن جبروی چنده چه سردمین مروفاهی که در وقت نولوتیک به پالولوتیک به بینه را پیوا پالولوتیک یعنی پاله نه پیوا که یونانیه بس یونانیه پیوا هری پالولوتیک کارانیه پالولوتیک هنگیه سردم زراعته وقتا کو چاندنی تکرن ایدی گنم ته چاندن نیسک ته چاندن جه ته چاندن افاناتن چنین پاشه دلگور ویا هانجی ویجه که دست پید که هر ویجه چیه ویجه کاروبار گلیریه اره مثلا تبني هي بالا داس المالي بتالا أفانتش تنا بدس بيكرن إيدي أذا وجهها هاني كنجي بدس بيكريا بجيانا بدس بيكا جيانا مروف را دس بيكريا دس بيكا جيانا مروف ده از باور ناكم كسك وك كرداكو بجيانا مروف را وجه درست كريا يعني مالي دوتوا يعني قال لك جماورك دنا هذا كرد في هذا قال لك دولمندن ودفت اف دولمندیا کرداشی بشیوه کی زانستی بلی کوی زانستی لسته کاغذا بیت دارشتر از کارم بیاد بشیم که سپاس ما مستدلدار ما مستدار وين گلک آبجین کردیجی درکتن پشتی سردما اوستای یا ماسی سوراتی درکت بو پشت درباسی کردن ارمنستانی گو عربی شموجی الفابه یک چیکر بو حتی گو های الفابه جلادت شخوا بیتری 6-7 الفابه کردی چی بون اوی الفابه چه خاصی علی کاریا وجه کردی کریه گو خود در بریم بکه دباوریام ده شعالیه کی ده یعنی پوزیتیو و جالی کی ده نگاتیو یعنی بلاوونک ده وجه کردی ده پیدا کر مخابن یعنی هيا دما جلادت بخوجي يعني نوينا تاني الفابي درخصتو ليا اللاتيني يعني يا عثمان صبري بو يا رشيد كرد بو لي از ديساجي دوباره دكم هاجر
کرد لسر همان الفبای مابانا دبه که باشتر باید اری راسته بریار او بو که گوهرتنا و الفبای تنش بو تیرکرنا زمان کردی جالیه داراشتنه دبو جالیه دربرینه دبو جبر که گلک جاران دیدن که او فونتیکا کردی وندا دبه دوان الفباین دنده و یا جلادت پر آلیکاره لی تفی وجه ام دبین حیا رو جایرو یا جلادت جی کماسی تیده درد کون و جبلی وی خواندکار فری الفبای کردی یا جلادت بویه زحمتی دبینه دوار چافکانیه ده یعنی دما که دخوازل چافکانیان وگره گلک پرتوکه ما یا آرامی هاتن نویساندن الفبای آرامی و هیا روژا ایروژی دابشکرنک دناف کردان درکتیه هولی که بشه مزن یا جلادت بکارتینن و دو پارچاین کردستانی یه روجلات و یه باشور هین به یا آرامینه و او گنجینه بره یا نزی 500 سالی بهتر که او یا آرامی کار هاتیه اوانا جوار به حسانی تین بکارانین لجمع او دابشکرین چه بو دبا که هگر جلادت و چاقی دیت بایا که اف یک بونه هان در ناکه هولی جالیه الفبای جبو همو کرده او جوی بریار خو وگریا با کوی الفبای هان بکره یا تیپ لاتینی لی يعني أنا وجه كردي دواري الفباية دات لي فجرة براستي يا الفباية آرامي بر دولة منترة أنا حالي خبات السربية باورم راس خباتي صدي سالانه أنا يعني أم كارن بيجن نه أف سري 20 سالان نه دست بکرن اکشبیه که وجهه که به الفبای آرامی هاتیه نویساندن بزفره الفبای لاتینی لی اوجی دمک دوف دریجه براسی و کارکی زوره جی هر وحال آلیه دجی يعني ام دبينن او نرمبونك تنيج آلية هر دو الفبايا ده كو نزيكاتي اك چه ام يك هفبش درخين هولي الفابي جبو الفبايا دواري براتيك ده ام دبینن یا کو تیپین آرامی تی نویساندن اوجی جالی خوشگبونه و جالی بدویه و دمان نویساندن ده براستی یعنی نه او آسا زیده د خوشگبونه ده حیات د نویساندن اوی ده جی پرزگریک درد کون هوله لی از تمی وی که بجم جالی وجه بخواه باندورک نینی کرجبر گلک بر همین ما چه جدما کلاسیک نه جدما هورامی داری هورامی بخواه بوی الفبای نویساندن پشتر کرمانجی به هاتیه نویساندن و تاني أنا حالي حاضر ده كرمانجي وزازاكي بوي الفاباي دنفيسن يعني. بله ما مسدل دارت خوازمه بپرسشتر ببیجم بنيرين آتا باندورا دبستانين كلاسيكين ويجي يانجي مدرسين كلاسيك جو گلك فقه وملايمته ده پرورده بونو بونه كلاسيكين ما وك حريري وك جزيري وك خاني وحمي هفالينوا اوی چه قاسی باندور لویجه کردی کرو او ماینده هشت بنیریناتا بری هر تشتی دوید ام رولا مدرسه ام کردستان رولا مدرسه ام بدون خویا کرد اما کنگی پشتی که اسلامیت که تولات مده ایدی مدرسه می بری ویدی بون چی جوارد گوتن تکیه بون زاویه بون اوان تشتاوان مدرسه نا ایدی رنگ خوی اسلامی ورگرتن رنگ خوی آینی ورگرتن وكتن فعاليتي وكيد بيشن أوان مدرسانا هم جالي كده كولتورا خو چاندا خو پاراستن بريوان مدرسات پاراستن و بريوان مدرسان
kültüra derdorê jî hate konkirin. Yani di Kurdistan cêwan cih ji wan re hate vekirin. Lewra bi hatina kültüra Erebî, kültüra Süryani, kültüra Farsî, Osmanî wekî dibêjin, evana hemî di zaman de li Kurdistanê roleke baş dîstin û zengîniyek anîn welatê me. Ez bixwe yek ji derfçeyên wan medresa me, medresa Kurdî me. ما بعربي يعني ما بتوكي ما همي عربي بو ما صرف نحو دخوان يعني فقه ما دخوان ما شريعات دخوان همي عربي بون ليه سيداين ما مستاين مش مرة ذكرن كردي ورد قران كردي لورا او نري ورقرجي لبا كردا بريا مدرسة نري ورقرج قال كي بيش تشو كذا يجي السودك بو فايدك بو لجفاكا كردي هاتكرن ليه اتخوازن بيتشتهان يجي بين زمان Gavako ev têkiliya hane çêbû têkiliya kültürel, têkiliya çandinî. Gavako çêbû digel Erebî, digel Farsî, digel Osmanî û ewana. Ev hişt ku helbesta Kurdî, edebiyata Kurdî a nivîskî li ser bingeheka Kurdî evan zimanê hanê jî kar bêne. لورا انا كاتب احمد خاني تماشا دكيل علي حريري تماشا دكيل ملا جامي تماشا دكيل اي نفيس كاركي كفن تماشا دكي بيفين عربي بيفين فارسي بيفين عثماني دنا زماني وانت خوش ديار دبن حتى بيفين كردي قالكي كيم دبن يعني زماني در دور خوشي زماني عربي ومثلا زماني فارسي لسر منقها چاندا كردي بيكار كرن كاري بيكار بكن کاری پیکار بکن هنرکی گلکی برچاو هنرکی گلکی برکتی هجا درخستن هنرکی ویجهی درخستن روجوا جواکا کردی اون نمونه استکرم ویا جو مثلا یک جه احمد خانی چارینی نوی هنه چارینی نوینا ریزک به عربیه ریزک به فارسیه ریزک به ترکیه ریزا قافیه جی ریزبند جی کردیه چار yani مالکی خو چار ریز yani çari naxoş çar reza bi çar zmana darıştiye. Evi hüneri hani Mezopotamya navin, Mezopotamya jirin û Mezopotamya jorin yani li ali ba hiç keseki dürüst nebiye. Bes li ba Kurda dürüst buye. Eger destur hebe ezvan çarînê xanî her du malkê bixwînin. بلم كيف خوش دبن هالبد Derê. Xalî dibêje فات عمري في هواك يا حبيبي كل حال نالم همدمم شد در فراقت ماه و سال گر benim kanım dilersen çoktan olmuştur helal din و عطر بومش عشقي من نما عقل كمال انت حبي في فؤادي انت روحي في الجسد لشکر خمهای تو ملک دلم ویرانی کرد داده geldim işkelinden isterim senden medet van tataran bir ne yakma aklu dinu mülkuma بذي رنجهان الملايا جزيرة ديري ملايا جزيرة جهر بذي رنجهان همي برهمي خدا رشتيا تو فقية إيران دميري فقية إيران هناك سعادتها جاليرية جبركو جاليرية بهتر كردي بهنا بيذن كردي بهتر درواجتنا بيذن عربي وبيذن فارسي أو تذكيمن علي حريري دجي دفان هالبسواني جدر في خاني وجدر في ملايا جزيري هالبسواني ما ديتري همي بهتر بيذن كردي بكار آنينا يعني نكتنا أو جيرا اویجه روحلاتا ناوی انجی مزوپوتامیا جیرین و آناوی نکتنی و بهتر ملای جزیر و احمد خانی دورده جبروی چنده اوان مدرسانا نبس ام پاراستن یعنی چندان پاراست گلک تشتینا پاراست هر روسا اوان مدرسانا حتی سال 1908 يجي مدرسه ما هبون مدرسه ما بشتي كل دولة تركي يعني تكنولوجي بيشكر وتلفزيون بيشكتن اف تكيا واف حجره واف وان مدرسانا همي يكسر هاتن قرتن وهاتن جبير كرن مويسيس كل سالي ده هاتن جبير كرن ابانا بس حتى هاجي ايوك من وانا برهمي وان مدرسانا ام تانا يدا جبر وچندي ابانه كو ايرو هنا جي دبيتن كو ابانا كاركي بكن
کو اف تشتي هاني برهمي وان مدرسانا نين وندا كرن نين جبير كرن ونمرن ابي تشتي هاني تفاصيل بيش سپاس مامۆستا هەلبەت خوێندناتەی هەلبەستێژی ئەمژە و هەلبەستژی گەرەکەت بیر و هەشێ چ کەسێک و ژێژەی حەز دەکەی و ملەتێک کوردەژی اگر تو دستوري بدي من از تشتكي دنجي ببيشم فەرموو افان مدرسانا بالصدان اي وقت جاگر خوينا فراندن واوان جاگر خوينانا دورجه او وقت تشتك مقوت وقت خاني وملاي جزيري خر كردي اني زمان شعر خو نویساندن دارشتن اري یکی وقت تیرج آنین وقتی نه به بهار آنین نزانم جگر خوین و بالصدان یکی وقت صرفه حیدو آنی اوانا همی برهمه وان مدرسانه يعني بر آلیکاری وان مدرسانه کارین برهمه يعني زمان خوشی بپارزن و چند خویا نشتیمانیش بپارزن و پیش بخنچی سپاس گەلێک سپاس مامۆستا داروێنز بەرە خۆ بدەم جەمتە جوورەیەن وێژەیە کوردی هەرە وەکی ئەم دناسن وێژەیە نڤیسکیە وێژەیە دەڤکی ئاژی هینێک ناڤلێت کن وێژەیە گەلیری هەلبەت بنەرینا من ئەف شاشە ئەمێ وەرن vê mijarê lêberî wê ka em cûreyên wêjeya Kurdî em binasin ji bo ku em karibin hîn bêtir em gav bi gav pê de herin em behsa beşê din jî bikin ji nav wêjeyê وێژە بخوا ینی تێدا بەشکردن ینی نەتەنی ئا کوردی ئا گشتی جیهانی تێدا بەشکردن ئالیەکی وێنی بەخشانی هەیە و ئالیەکی وێنی هەلبەستی هەیە وێژەیە کوردیدا هەردوو ئالیژی پر دەولەمەندن چ هەلبەست بە ئان بەخشان بە ئالیە وێنی هەلبەستی یەکۆ بە ئاوایەکی برفره دوم کرد و به صد سالان هلبستا وینی کلاسیک بو و لالیه پخشانی افسانه بون چیروک بون هر وها مامک بون زوگوت نوک بون نفر بون لاوا بون اوانات تف دناوا خود دگرتن یعنی مامۆستا دلدار li gor nêrîna te dabeşkirina wêjeya Kurdî li ser pîvana an ser bingeha wêjeya devikî û nivîskî heye gelo heta çi qasî ji bo Kurda ev rast ê ji bo wêjeya Kurdî ev rast ê ji bo wêjeya cîhanê giştî jî têrê dikê em bêjin wêjeya Kurdî tenê devikî û nivîskî ye yan jî gereke beşin dîd nav de hebin îro ya êdî dünya gelekî biçûk bûye ji bo ku em karin bi hevdû bihesin yani milletê Kurd ji bo karin bi Kurda bihesin divêt her tiştî me bê tomarkirin her tiştî me li ser kaxazê bê tomarkirin dijîtal de bê tomarkirin ji bo ku em divê dünyaya mezin biçûk de em jî karibin cihekî ji xwe re bigirin ew jî bi rêya wêjeyê em karin cihê xwe bigirin tenanet rêya siyasî nebese heger ku tu bi rêya kulturel a çandinê tu cihê xwe negirî tu rêya siyasî bingê wê li hewa ye ew ê zû here bes heger hatû tu kulturel tu ketî nav civaka dünyayê ew ê çaxê tê karibî cihê xwe bigirî ew jî çawa çê dibe binêre du şêweyên çandiniyê hene yani du şêweyên kulturê hene yek jî kultura bingehîn e kultura bingehîn kultura xwecihî ye kultura te ya erdnîgarî ye a coğrafî ye heger ew kultura te ew ye bingehe eger kultura te bi sergehê ve ango bi kultura cîhanî ve neyê te girêdan neyê te bestin kultura te ew ê cihê xwe de bimîne ew ê birrize ew ê here yani te temenê dirêj ve kurt ew ê here lê divêtin ku ev kultura hanê a xwecihî a mehellî bi dünyayê ve bê girêdan yani bi sergehê ve bê girêdan heger çanda te ya bingehîn baş be xurt be ew ê di sergehê de di çanda sergehê de ango di çanda cîhanê de ew ê roleka xwedî roleka sereke be wê zimanê te jî bê parastin her ku teknolojî pêş bikeve bo nimûne ez dixwazim tiştekî di wêrê de ez bibêjim mesela di sala heta sala 1930 27,000 ziman hebûn bes anha 7,000 ziman mane yani 20,000 ziman mirin sebebê mirina van zimana çi bû firaniya wan devikî bûn bes teknolojî pêş ket evan zimanana ji ber ku berhemê wan devikî bûn ne li ser kaxaza hat nehatin nivîsandin û reklama wan çê nebû propaganda wan çê nebû dünyayê de cihê xwe nekarîn bigirin mehkûmê mirinê bûn
مرن پوچ بون آنها جوان 7,000 زمانه جی نزدیکی 4,000 زمان بر مرن نبتچن يعني الجور يونسكو قضايا خويا كرن انا كا 3,000 زمان درواجه يعني جياني دنا وكي تري زماني تري حنين مرنا جبر تشمرنا اجري تشبون دفت اما اجري ما ببينن اجري ناجي او بو اكو ما قلتي اگر چند تا یا بنگهین ارنیگاری خوجهی نشتیمانی بخم بجهان بچند جهان بنای خملاندن نه گریدان دمرت بله هوالا ما تولین دخوازه پر سکیج ماموسه دلدار بکه ماموسه دلدار هگر تدنگین باش دبهیزه خوندکار ما یا گل استودیو آماده دخوازه پر سکیج بوده بکه برسه تشتکی ناس بکه از در فتا خافت نبید میده گو توی کاربن بهوره باشتر وی نقاشه وکن بله ماموسه پرسامه انه چما ام ملت کرد بيتر ام ميولي ما يعني السر وجاء دافوكي چما يعني ننفيسكي چما دسبيكي قشي مخب آقليري قرتيه وچي سدم الناهلنقو ام برهمي خود همار بكن متخصص في ناس بكم بله ابايا فدقرا چه فدقرا خشيمية سياسة كردي و افسر 30 ساله در فتک بوان درست بیا و حتی نها نکارینه اوی پرساته چاره سر بکن اگر نه بری 30 ساله اف پرساته ده تا چاره سر کرد آن حتی اف پرساج مر ندو اگر درستی کاری خو کری باید چونکه همیتش یعنی چه هیا ایرو جبو پاراستن زمانه جبو پیشتشون زمانه پرساته وش دوکی در که واره نجسینه یعنی سه کاغذی بیدارشتن او بميكانيزما دولت بوني وگريدايه بميكانيزما دستلات وگريدايه دستلات دوت سازي خو بفي رنگهان جدي وگره وجبو وان سازيانا جبو پاراستنا وان سازيانا جديت لسر راوسته نقول هما ور فلان كسو ما تور تكبدي وشي خو بمشيرن شي خو حزبياتي بمشيرن شي خو يعني دبرجمنتي خو حزبي بمشيرن يعني ابرساته بدگر هگرنا درستی کارک حتما نکردن یعنی کاری سیاسی سرچه اساسی بلنده به کاری سیاسی لسر اساس پیشتشونه وجه و پیشتشونه زمان الجه خودنی دنگدکه یعنی رودنه بس ابي تشتهانه دنما كردات المخابل تشتهانه چاره سر نبو وحتى نهاجي چاره سر ياوي نايقرن سپاس ماموسته سپاس ماموسته دلدار قالك سپاس ماموسته دارون از بگرم جمتا جداهیات نافبرا وجهه دفکی وجهه نویسکی ده قالوا چی امروفت کاری وارث بکی و جداهیه آنجی ام بیشن نه اوقات جداهی هیا امروفت کاری بیش افتشتا هاتی نویساندن و افنا یا دفکی مالی جواکی بیتر و بشاوینی دجی یه کسیم که تایبت نویسینه و برف یعنی نهاتیه بلاف کردن دناو گلده پرانیا وینا وک روشا کردی با آن روشن دن به پرانی ین گلین بندست به پرانیا و او وجه آوان نهاتیه نویساندن نکتیه واره نویساندن اویه که هر وها نکتیه واره پروردکرینه جی سدم وی که جی گله کنشوا یک جی مامسجی یعنی زمان یعنی مکانیزم که دولت جرد وی بله ادی مخابن یعنی استاتوی کردا پیدا نبویه هیا افنزی هما ام بیژن جنوتی و ورده وقت استاتوی سیاسی و بشی که اف استاتوی یعنی پیدا بو چل باشور به آن روز آوابه او گرانیا هان جبو زفراندن و نویساندن آوه وجه به آوائه کی سیستماتیک و آوائه کی برفره چه نبویه آنجی هگر چه دبه لسر تلیات جمارتن دباوریام ده هجمارا کسین بسپور دویواری ده دناف کردان ده ین لکولینر هیجی کیمه لگوری هبونا وجه کردی یا گل کی دولمند لسر آستا جهانی کج ین پیشینه یعنی دواری دویکی ده
افيك يا ددوا هيجي او بريار بيتنيك او سازيما تكفن كارو خباتك برفرهده جبو باوايكي زانسي اف وجاد دافيكي باوايكي زانسي بنفيسن و تكف واري پرورده ده سدمك دنجي سرکه هي ام دبین دروش هم دوایل روجاوا ام بچاوی خود بینن یعنی پشیکو پرورده به کردیجی پیدا بویه بشک مزن گلمه مخابن زاروک خود شینن دبستان عربی یعنی افجی سدمین وهنش و جبر يعني بباوريك بزماني كردي هي بباوريك بهبونا كردي قشتي هي باشاروجا كردي جوافة نزلاله ايدي افانا قالك السدمن كدبن آليكار كو او بباوريا بوزماني هان تنبه و اف وجه هانجي بشوازه دفكي بيتر بربلا بمينه يعني المالا كردي دنارا الفاي لروج افا او زاروكا هان چاوي خوفتك سر زماني كردي چاوي خوفتك لسروان مامكان سروا زوغوتنو كان سروان جيروكو جيوانو كن كردي لي اگر بريار دبا امبيجن سياسي او زاروكايا قالوا بلا كردي بخوينه آن به عربی بخوینه یکسر بریار به پرانی او کو بلا به زمان عربی بخوینه و دوردجی او تفلهویا لجم زاروک دردکه دما کو دچه یکسر به عربی بخوینه کم مبخجیم او ايش کشاند یعنی دویواری ده ایدی هجر أزبيجم وكجبو برساتجي قالوا أنا مجالي سياسي تاني بحث عليه وجهي تمام قالوا دفكي آن فيسكي تاني جدابون أزوينا دفكي أزبك من فيسكي أو نتني أذا جبركو وجهي يكسر بن فيسكي هاتي نفيساندن يعني برياكو بدفكي بيجوتن يكسر بن فيسكي هاتي نفيساندن و كردي دجي اف ميناك هنا و جلدن ين كرد نافا دجي اف ميناك هنا يعني قلقامش بحزار صلاة تمنوي بن فيسكي هاتي نفيساندن لي هلبت او شوازي دجي بيدا دبا يعني ام برتوكا حزار ويكشف بشك مزن جوان تشيروك دنافا ويدا بدافوكي دسبيكي هاتنا غوتن بشترا كتيا واري نفيسينه دماكو كتيا واري نفيسينه هرمك جغرافي دست بكريه ادي هر جاري لي زيده بويه هر ملتكي تدبينا هنديا تشيروكن خالي زيده كرنا كردا تشيروكن خالي زيده كرنا عربا تشيروكن خالي زيده كرنا وبويرنجي كتواري نفيساندنه ده قالك باشا از بردوامي او يتخازم اشتبه برسم منها بحثي كر وجهه دفكي هي ووجهه جاليري هي هنجي بجن وجهه دفكي همان وجهه جاليريه راستا جو وجهه دفكي وجاليري يك يانجي جداهيه كما زندنا بواده هي نا هلبت جدابون هي چوا يعني جدابون هي يعني نهمو وجهه كب اواي دفكي هاتيه گوتن بويا استا جاليري دما از بجم وجهه جاليري او تي ويواتي كو بويا مالي جل افيك خالك دنجي وجه جاليري ده هي قالك برهم جيين جاليري خديوي نناسكريه لد حيارو جامي ايروجي چیروکن درد کردن آن مامکن درد کردن د آسا دوکی دمین و خودیوی ناسکریه و بناوینا دمینه فلان کس افتش گوتیه لد بمال جواکی دبكو النبي ما المالج هجر بو مالج باكي بو جاليري لي هجر ما السر وي كسايتي وبلا نبو دناف قشتي جواكي ده سر هر زماني او نابا يا جاليري يعني بلي انا هات بيجي وجه كردي بيتر يا دفكيتي ده خورتا انج يا جاليري ده خورتا بنريناتا د باوريام ديا جاليري خورتره اري جبركو
باندور و سدمن وهنا باندورا بندستي لكربو يا دجي باندورا وجوان مجي رولك واند في كده هبو يعني ام بيجن دنگ بيجي ما او سترانين اي كهنجر بن كلام هنجر بن اي شرا او دنگ بيجانا تفي روشا جدا جبوان پارچه کردستان جي مدديت او دنگ بيجي هان او كلام هان لهر چار پارچه کردستان دگاراند بويرنگي دبو گاليري او كلامهان وجهه كي دبينا لروجلات كردستاني همان وجه هي كو لروجاواي كردستاني جي پیدا دبه اري راسه گوهرتنن بچوك تيدا چه دبن ليانا وك بنگاه خو همان وجه دناف گلده بلابويه بینرین خوشویست مجرم الفر بداوی نبو جبولو ام دخوازم بميواني خورا وبعمد بويني خورا ام خلقه كدن بكشينن لو ما از خاطر جوانا خوازم از خاطرك بچوك جو بخوازم جو از كيف خوشم حتى فيغافي والمن جهدار كر بردوان بن بلا شعبي والمبا مجارة ما هنا زنجينا هنا امتير نبونا بخاطري